Denarong Press Club hen pen pater pipon si vosik ni phai Krisiar ni Denarong Press Club Ingdeng Hini Krungsai Amei la pen rong ingkoi so se Kangthilangso ke asai Kangthilangso alangsun ki jui kelang adimalong kapaman pona birta nile tuma pherang ke rajib be pen birta na poli Adapapor Denarong Press Club along bidisar anparata kurusar mahendo terang ahin pensi ar nam pharu ase ar kliponsi Denarong Press Club apan hirjome hangpo Bangsu api Kangthilangso alangsun ki jui kelang awai kangalong rong ingkoi so se athing pia klimso arong ke asai deng ponsi Ingdeng Hini Krungsai Amei pangchengpong Krungsai Amei along Denarong Press Club Amei pu Bikram teron pen kachari pon Amei along Denarong Press Club kongchun bang rajib be ahin pensi alhi kapachini la pen meyalam the jaipon no Laswalong Denarong Press Club lembang pu ke doan aphan karbi jamborong anutina bang pu aphan pajirpon lapen ke thir thi pen Denarong Press Club asahem ke kem kerang ponji aphan jingki jethan pon pado lapen pherang kya nathu ke klem ke daman parata Denarong Press Club ke klem ke dam nangji arona tangalam jethan chimum pon pado Bangsualong alhiaman pen Denarong Press Club bidisar anparta kurusar Mohendro terang abarima pherang ke klembang pu Narayan Borua lapen Denarong Press Club klembang pu atom setong dunsi ingsam jin pen pachunpo Patirpi ponsi Ingdeng Hini Krungsai Amei elitum kachi thangnai karbianglong nihang ni jangan chotkali asam angkang kachi thangnai alangsun Kangthilangso alangsun along masini tumla kijui kelang ladak adimalong masini nilitum Krungsai Amei paman pon bangso kampaman pon chengchia prang nilitum Denarong Press Club klembang pudoan nilitum chingwai chingsai ponsi nilitum karbiaron ajutang pen nilitum se sitame sarklipon no bangso se karklipon laki nilitum Denarong Press Club along bidisar sar mo enro terang hin pense arnam pharu abur nilitum han adap apor nilitum han bor matha pon no bor matha pon dera phi nilitum lada Kangthilangso long sitame amat nilitum thengpia klimso dokmuka forest range pen nang pidumsi nilitum rong inkoi su se thengpia rong nalang roeri dia ju I ponlo lai ponde da phi nilitum mai seng ponlo asi bangso mai long ka nilitum Krungsai mai long kan chithan pon gela polo nilitum Denarong Press Club iklem kitam ansusi ki pang tang ponji lapen therang ki ahin arona tang ansusi ka chini ponji lapen ke nilitum pherang kia phan ardi rada tung ko anse ardi nang ki pipon ma the langdame ilitum aprang pustame mai meeting long jun pustame ilitum han karbi poho pen yar chu ponji sitame la so bang non ta avidet puge kali sitame non apiong jum ong ason la so posi kupi pon lo la si la haya puthak nilitum pini Krungsai Amei long pen chethan chimum pon lo la pen nilitum Denarong Press Club ahem kithir thip ahem non kiwang jilang aningkan kimia bangke mesen mi pen nilitum Press Club ahem Denarong Press Club hens lame ing pupon po la pen kang pupon lame rada phan pachini pon po la haya lam thepen si pini nilitum Krungsai Amei long chethan chimum আজি Denarong Press Club ফালৰ পৰা আমি মানে সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ মিটিং আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মূল কথা হৈছে আমি Kangthilangsoত আমি এইটো কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ যাতে Kangthilangso এটা পিকনিক স্পট আটাইতকৈ নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে গোটেই ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষতে এইটো ফেমাছ Kangthilangso পিকনিক স্পট হয় গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে আমি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ মিটিং কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আমি পূজা পাতৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ লগতে আমি প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামো লৈছোঁ হাতত যাতে গ্লোবাল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে বা গ্ৰীনেৰী যিটো আমি সদায় এইটো পৰম্পৰাটো এইটো কালচাৰটো আমি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি এক্সিকিউটিভ মিটিং আমি মেম্বাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি সদস্যৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মিডিয়া ফালৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিণ্টিং মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ মিডিয়া যিটো আমাৰ প্লেটফৰ্ম আমি কেনেকুৱা আমি ৰাইজৰ আগত আমি কেনেকুৱা দাঙি ধৰিব পাৰিম কেনেকুৱা আমি কামবিলাক কৰিব পাৰিম সেইটো কথা আমি আজি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ মিটিংখনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ